3, 4, sad. Ove godine Crna Gora odlazi u svemir. Prvi crnogorski satelit nosi naziv Luča. Sama riječ Luča znači foton, svjetlost. Misija Luče je edukativno-istraživačkog karaktera, što znači koristi se radioamaterske frekvencije i podaci sa Luče dostupni su čitavom svijetu. Prvi crnogorski satelit Luča bit će lansiran u decembru 2024. godine. Odlučili smo se za tradicionalni način lansiranja, to jest uz pomoć velike rakete. Još uvijek se ne zna tačno sa kojeg kosmodroma, ali tu postoje dvije opcije, to je kazahstanski Bajkonur ili moderni kosmodrom Vostočni. To je jedan mali satelit, njegova težina iznosi 1,3 kg. Veličina Luče je 10 puta 10 cm. Luča na sebi sadrži solarne panele, također tu je kamera i senzor za radijaciju. Glavni zadatak Luče i misija Luče je da proučava čestice koje se oslobađaju prilikom sunčevih oluja. Ovaj historijski projekat pokrenuli su mladi inovatori, osnivači Crnogorske organizacije za istraživanje svemira Montenegro Space Research. Sve je počelo prije 2 godine. Montenegro Space Research je krenuo od 3 ljudi, od Nikole, Nine i mene. Međutim, sad organizacija ima, mogu da se pohvalim da imamo mnogo članova, rekao bih možda i 20-ak. Prvi projekat je bio meteorološki balon koji smo htjeli da pošaljemo, koji je privukao veliku pažnju javnosti i privukao čak i pažnju državnih organa koji su nas nakon toga podržali. Trenutno radimo male modelarske rakete, fokus nam je na edukaciju i razvoj svemirske tehnologije. Luča je prvi iskorak, prvi naš satelit, ali svakako ne i posljednji. Mi već ulazimo, da kažem, u projekte lansiranja narednih satelita koji će imati drugačije misije, drugačije uloge, a naravno uz to ono na čemu sada radimo jeste razvoj suborbitalnih i orbitalnih raketa. Pored malih raketa koje lansiramo sa djecom, radimo izradu i proizvodnju velikih raketa. Velike rakete, želim odmah da kažem, nisu za vojnu upotrebu, one nose naučne instrumente. Mi smo se povezali sa kolegama iz naučnog sektora iz susjednih država i tako smo stvorili SES-u, jednu platformu na nivou bivše Jugoslavije gdje svi možemo da radimo razmjenu mišljenja, znanja, da zajedno napredujemo. Možemo da kažemo da smo napravili velike iskorake, trenutno smo jedni od lidera u regionu što se tiče ove industrije. Glavni cilj Montenegro Space Research organizacije je da se upiše u istraživanje svemira, znači želimo da ostavimo neki trag iza sebe. Vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti imati nešto čime možemo da se pohvalimo i čime ćemo zadiviti cijelu Europu, ako ne i svijet. Naš cilj je duboki svemir, daleki svemir. I želimo da pokažemo da Crna Gora, iako je mala, da je sposobna za velika istraživanja.